Vampirizam je u nas Srba veoma stara pojava. Ne samo da je deo našeg folklora, već je u užem smislu sastavni deo naše mitologije. U prvoj polovini 18. veka u svet je otišla naša reč vampir. I to baš nakon dva najpoznatija vampirska slučaja koja su iz temelja protresla tadašnju Evropu. Prvo je slučaj Petra Blagojevića, a zatim slučaj Arnauta Pavla iz sela Medveđe, čime se bavila ne samo naučna, već i politička klika tadašnje Evrope, posebno u Habsburškoj monarhiji. Pisac Aleksandar Tešić u svojoj knjizi Kletva Kainova ove teme prihvatio se, kako sam kaže, zaintrigiran saznanjem do kojih je došao tokom svojih istraživanja određenih istorijskih dokumenata. Sama ta činjenica da su Habsburška monarhija toliko sredstva i ljudstva uložila za borbu i protiv kuge i protiv vampirizma, eto, bila mi inspiracija da napišem taj roman, odnosno rekonstrukciju slučaja Arnauta Pavla i Petra Blagojevića, jer su austrijski vojni lekari ostavili veoma detaljne opise tih slučajeva i onda sam ja pokušao to da rekonstruišem na osnovu tih izveštaja. Ja sam ostavio kraj knjige otvoren, jer na neki način ostavio sam da zlo pobeđuje, jer u krajnjem slučaju taj vampir, u ovom slučaju taj kao Kain, koji po judejskoj mitologiji i njihovom Talmudu iz 6. veka, Kain se smatra po današnjim vampirolozima kao prvi vampir. Zato što kad ga je Bog proterao jer je ubio brata Avelja, on je u Numitskoj pustinji sreo Lilit koja ga je nahranila i spasla time što mu je dala da sisa krv. I onda vampirolozi današnji, savremeni, su njega proglasili za prvim vampirom, pa onda sam ga i ja pozajmio. Uglavnom, ja sam ostavio taj, da kažem opet, kraj otvoren, da nekad i zlo pobeđuje, pogotovo što u ovom slučaju vampiri su i dan danas povremeno čujemo po neki slučaj vampira, znači da je zlo se nastavilo. Ali tako da ću svakako da uradim još jedan deo. Promocija knjige bila je održana u organizaciji Biblioteke Jefimije i Udruženja građana Stara škola Medveđa, udruženje koje je nastalo u novembru prošle godine, a čiji je cilj od samog početka da se kulturni život Medveđe što više obogati. Naše udruženje Stara škola Medveđa nastalo je na ideji da se stara školska zgrada u Medveđi dovede u upotrebno stanje i ideja je da ona postane jedan muzej mitologije i muzej etnologije, ali da se bavi srpskom narodnom mitologijom i kao prvi jedan javni istup našeg udruženja uopšte u Trsteniku dešava se ovo veče, promocija knjige Kletva Kainova od autora Aleksandra Tešića, koji se u sklopu tog svog romana u nekom smislu trećina radnje dešava se u 18. veku upravo na teritoriji naše opštine u selu Medveđa i radi se o onim famoznim vampirima Austro-Ugarske koju njihovi lekari istražuju. Udruženje Medveđa u budućnosti planira da animira javnost i nizom drugih aktivnosti pokuša da završi započeti posao restauracije stare škole, što bi itekako bilo značajno za Medveđu i njene meštane.